Pemirsa pengrau Natal miwah warsa anyar kalih tali patlikur ketar kayang dahat mausana ring tingkat hunian Hotel Nusa Dua Kuta Selatan. Paiketan saking pengelola taler nganjan tenang, yening okupansi triwulan 4 warsa kalih tali 3 likur langkungan ulung dasa persen. General Manager Denusa II Gusti Ngurah Ardita Mausang ring kawentenan ageng nyane agenda event sane pacang memargi tur sinarengang ring pengerawuh libur Nataru paiketan dane masti kayang tingkat okupansi triwulan 4 sida manggih ring langkungan ulung dasa persen. Kahanan puniki kajan tenang sangkaning anceng selami triwulan 3 warsa kalih tali 3 likur manggih wilangan katahnyane kantos ulung dasa persen. Antuk pengerauh wisatawan kantos langkungan setak ulung dasa talian diri wilangan inucap kajan tenang nincap yening saehang sareng tingkat hunian periode sane patah ring warsa sadurungyane sane wantah 6% antuk 100 talian diri wisatawan anceng sane kepanggih rauhe mangkin nyinahang sayan degdegnyane tingkat hunian yening saehang ring warsa kalih tali 19 sane lintang asapunika taler ring kawentenang daerah tujuan wisata Waterblow Peninsula sane pinake silih tunggil genah spot wisata alam ring periode Juli September warsa kalih tali 3 likur nguningayang pengerauh wisatawan kantos langkungan kalih dasan diri pengunjung. Pengelimbakan puniki memargi sangkaning wenten penincapan frekuensi penyelenggaraan meeting, insentif convention and exhibition MICE tingkat nasional mewah internasional tur kepariwisataan sane tiosan ring Bali. Bali Pos Kuningayang.